салому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд. Нашри навбати барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. бунёди иншооти соҳаи барқу гармидиҳӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе аз ҷумлаи ҳадафҳои бузурги ҳукумати мамлакат дар самти расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ маҳсуб меёбад, ки истифодаи нерӯи барқро дар давраи тирамоҳу зимистон ба маротиб коҳиш дода, барои беҳтар намудани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ ва рушди иқтисоди миллӣ заминаи мусоид гузошт. соли равон маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 истеҳсоли барқ ва гармиро аз аввали моҳи октябр ба роҳ монд. тафсилоти бештар дар гузориши Зоиршоҳи Тағоимурод. дар замони истиқлоли давлатӣ ҷиҳати рушди соҳаи энергетика мақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ ва таъмини зиндагии шоиста ба аҳолии мамлакат, махсусан сокинони шаҳри Душанбе, тадбирҳои заруриву нишонрас амалӣ карда шуд. бунёди иншооти соҳаи барқу гармидиҳӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе аз ҷумлаи ҳадафҳои бузурги ҳукумати мамлакат дар самти расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ маҳсуб меёбад, ки истифодаи нерӯи барқро дар давраи тирамоҳу зимистон ба маротиб коҳиш дода, барои беҳтар намудани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ ва рушди иқтисоди миллӣ заминаи мусоид гузошт. маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ муҷаҳҳаз буда, дар давраи тирамоҳу зимистон бо назардошти зиёд гардидани шумораи бинову иншооти қабулкунандаи гармӣ, фаъолияти марказ ба таври густурда ба роҳ монда мешавад. дар робита ба ин захираи ангишт ва дигар маводи зарурӣ дар анборҳои маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 мувофиқи нақша ба роҳ монда шуда, имкониятҳо самаранок истифода мегардад. аз рӯи нақша бояд дар марказ 1 миллиону 300 ҳазор тонна ангишт захира карда шавад. то имрӯз ҷиҳати бемушкилӣ сипарӣ намудани давраи тирамоҳу зимистон ва таъмини доимии аҳолӣ бо гармӣ наздики 1 миллион тонна ангишти хушсифати ватанӣ захира гардида, ин раванд боз дар доираи нақшаҳо идома дорад. дар як шабонарӯз зиёда аз 7 миллион киловатт соат нерӯи барқ 742 гигакалория гармӣ истеҳсол карда ва зиёда аз 5500 тонн кумур дар як шабонарӯз месӯзонад. мавриди зикр аст, ки нерӯи барқ ва гармӣ, ки дар давраи тирамоҳу зимистон дар маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 истеҳсол мешавад, боиси сарфа гардидани нерӯи барқи аз нерӯгоҳҳои барқии обии мамлакат истеҳсолшаванда мегардад. иқтидори маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 истеҳсоли 400 мегаватт нерӯи барқ ва 235 гигакалория гармӣ мебошад. муассисаи шабакаи гармидиҳандаи шаҳри Душанбе имсол аз рӯи нақша 2511 иншоот бояд ба гармӣ таъмин кунад, ки то имрӯз 2514 иншоот гармӣ интиқол карда шуд. айни ҳол корҳои ба танзимдории реҷаи гармӣ ба роҳ монда шудааст. дар мавсими гармидиҳии солҳои 2019, 2020, 2311 иншоот ба гармӣ таъмин карда шуда буд. имсол нисбати соли гузашта иншоот зиёд бошад, ки ин ҳам дар шаҳракҳои 13, 14, 15 182 иншоот, дар ноҳияи Сомонӣ 8 иншоот ва дар ноҳияи Шоҳмансур 10 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар маҷмӯъ то имрӯз 98% иншооти ба қайд гирифта шуда барои қабули гармӣ омода карда шудаанд. ҳамчунин имрӯзҳо бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои ба шабакаҳои гармидиҳӣ пайваст намудани қариб 300 иншооти дигар корҳо идома доранд. дар гузашта истифодаи қувваи барқ дар шаҳри Душанбе дар фасли зимистон нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бештар буд. аз ин рӯ ба фаъолият шурӯъ кардани марказҳои барқу гармидиҳӣ талаботи сокинони пойтахтро ба қувваи барқ то андозае коҳиш дод ва сатҳи таъминотро бо гармӣ беҳтар намуд. таъмини хонаҳои истиқоматӣ дар фасли зимистон бо гармӣ аз як ҷониб барои сокинон шароити хуби зиндагиро фароҳам оварад, аз тарафи дигар ба буҷаи оилаҳо низ бетаъсир намемонад, зеро хароҷоти истифодаи гармӣ назар ба истифодаи нерӯи барқ ба маротиб кам аст. миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ба раиси шаҳрамон, ки онҳо бисёр нисбати сокинон тадбирҳои хуб меандешанд. бори аввал аст, ки дар кӯчаи Маяковский гармидиҳӣ пайваст карда шуданд. нисбати пештара вазъияти шароит, яъне шароити сокинон бисёртар ҳам хубтар шуд. гармие ки истеҳсол мешавад барои манзили сокинони шаҳри Душанбе, муассисаҳои иҷтимоиву таълимӣ ва дигар иншооти пойтахт равона карда шудааст. Зоиршоҳи Тағоимурод, Баҳодири Қурбон, ахбор.
در جماعت دهات ادرسمان شهر گلستان با افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 23 انشاءات تعیینات گوناگون بنیاد و بناهای استقامتی تعمیر طلب نوسازی کرده می شود. صاحبکاران محلی 12 کیلومتر راه ماشینگرد حدود دهات مذکور را منفرش نمودند. گزارش همکاران ما. صاحب استقلالی مملکت و فضای آزاد و روحی سازنده است که با تطبیق نقشه و برنامه‌های دولتی بنیاد انشاءات ضروری شهرک و دهات آباد و به ساکنان شرایط ارزنده زندگی مهیا می‌گردد. در جماعت شهرک ادرسمان شهر گلستان برابر اقدام‌های دولتی ساکنان و صاحبکاران بهره با دستاوردهای سازنده استقبال گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام‌های سازنده را عملی می‌نمایند. با دستگیری حکومت جمهوری بیمارخانه شهرک از تعمیر کلی برآورده و دکتران شرایط خوب کاری و به بیماران برای طبابت امکانیت خوب فراهم آورده شد. در دهه زرچشمه با تشبث صاحبکاران و سخاوتمندان دهه خانه سلامتی تعمیر و تجدید گردید که در من بعد ساکنان از شرایط مساعد طبابت و بهداشت سلامتی برخوردار شدند. همزمان برابر بنیاد مرکزهای خدمترسانی باغ مرکزی شهرک نیز نوسازی و چراغان کرده شد برای اهالی امکانات خوبی فراغت و استراحت مهیا گردید. بهره به مشغولیت‌های ورزشی و سالمگردانی فرا گرفتن کودکان و نورسان در شفت دو مؤسسه تعلیمی موجوده میدانچه‌های بازی کودکانه بنیاد شده است که مکان دوست داشته خردسالان است. با دستگیری دولتی و سهم صاحبکاران و اشخاص سخاوتمند راه‌های سالهای دراز به نوسازی نیاز داشته شهرک ادرسمان در مساحت 12 کیلومتر منفرش کرده شد. در برابر منفرش مساحت کلان راه برای ضرر ندیدن فرش راه در 3 راه‌ها 7 پل ساخته تعمیر و نوسازی شدند. در این زمینه در دهه زرچشمه جماعت شهرک منفرش‌نمایی کوچه اساسی به اجرا رسانیده شد که کارهای منفرش‌نمایی تکنیک و تجهیزات راهسازی انجام دادند. همزمان کارهای آمادگی زیرساختار راه، دیواربندی کنار راه‌ها، ساختمان تعمیر پل‌ها ساکنان با حشر دسته‌جمعی فعالانه شرکت ورزیدند. راه‌ها وایرون شدگی بود. سنگ بود همه جا آب چی میکرد من حاضر آسفالت کار شدیم. ما بسیار خرسندیم که همین دهه ما آبش شد. برابر منفرش راه با دستگیری دولتی بهره استفاده دراز در همه فصل سال 36 کیلومتر راههای نقلیاتگرد حدود شهرک تعمیر جاری کرده شدند که این برای آبادی راه و حرکت منتظم نقلیات مساعدت می‌نماید. جماعت شهرک ادرسمان شهر گلستان در میان کوه‌ها موضع خوشاب و هوا جایگیر است و از منطقه زیبا مکان دوست داشته ساکنان شهر به حساب می‌رود. انجام چنین تدبیرهای آبادانی و نوسازی و حسن زیبای شهرک جلوی تازه بخشید. محمود احمدزاده دلشاد یوسفی از شهرک ادرسمان شهر گلستان برای برنامه اخبار. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. در ناحیه فرخار امسال کشاورزان از میدان 1719 گکتار کشت اساسی و تکراری شالی استحصال این نامگوی زراعت را به 7000 تن رسانیدند. سال روان در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه حاصلناکی دیگر نامگوی زراعت نیز بهتر گردیده است. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در ناحیه فرخار جمع‌آوری حاصل زراعت‌های کشتی تکراری ادامه دارد. امسال کشاورزان ناحیه برای پرثمر استفاده بردن هر یک قطعه زمین کارم آبی، فراوانی بازار استعمالی، تامین احتیاجات عائله با مواد غذایی، زیاد نمودن حجم استحصال مجموع محصولات و مساعدت به پیشرفت وضع اقتصادی در همه شکل‌های خواجگیداری در میدان 8149 گکتار کشتی تکراری گذرانیدند که این نسبت به سال گذشته بیش از 2500 گکتار زیاد میباشد. در خواجگی‌های ناحیه به صفت کشتی تکراری در برابر سبزوات، پالیزی، غله‌لوبیاگی و جواری مکه دان میدان کشتی شالی زیاد گردیده آن به 1719 گکتار رسانیده شده است. در ناحیه امسال اهل زحمت از سبب انتخاب تخمی خوشصفت، کشت سری وقتی و رعایت تدبیرهای آگروتکنیکی از هر یک گکتار میدان کشتی تکراری شالی در مقایسه با سالهای پیشین 13 سنتنری زیادتر حاصل به دست آوردند. طبق دورنامه 4900 تن شالی باید ما استحصال میکردیم، امروز 7500 تن ما استحصال کردیم. در کوپراتیو استحصالی تخم پروری شمشاد 05 جماعت دهات غلبه و خواجگی دهخانی رخش 2016 جماعت دهات فرخار حاصلناکی شالی از هر یک گکتار به زیاده 60 سنتنری رسانیده
монда шудааст. майдони кишти асосӣ ва такрории шолӣ солҳои пешин асосан дар хоҷагоҳи деҳоти ғалабаи ноҳия ба роҳ монда мешуд. бо назардошти ҳосили баланд ва даромади иқтисодӣ чанд соли охир аст ки дар дигар хоҷагоҳи деҳоти ноҳия низ майдони кишти такрории шолӣ васеъ карда мешавад. дар кооперативи истеҳсолии тухмипарварӣ шамшод 05 ҷамоати деҳоти ғалаба аҳли заҳмат асбоби ҳосили ба дастомада дар баробари захираи тухмӣ ҳамзамон истеҳсоли биринҷ ба роҳ монда шуда аз ҳар як тонна шолӣ қариб 700 килограмм биринҷ истеҳсол ва ба бозори истеъмолӣ пешниҳод карда мешавад. мувофиқи таҳлили мутахассисони соҳа ҳосили имсолаи шолӣ дар ноҳия ки нисбат ба дурнамои истеҳсоли он беш аз 2000 тонна зиёд гардидааст метавонад эҳтиёҷоти солонаи сокинони ноҳияро бо биринҷ таъмин ва нархи онро дар бозори истеъмолӣ танзим намояд. тозагии муҳити зист вазифаи аввалин дараҷаи ҳар як шаҳрванд маҳсуб меёбад. бо мақсади сабзу хуррам гардонидани гирду атрофи муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонии шаҳри душанбе аз ҷониби масъулини соҳа иқдоми шинонидани гулҳои мавсимиву ороишӣ роҳандозӣ гардидааст. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. мавсими шинонидани гулҳои ороишӣ дар қитъаҳои наздиҳавлигии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри душанбе идома дорад. иқдоми мазкур барои беҳдошти фазои экологии атроф ва баланд бардоштани маърифати зебопарастии хонандагон амалӣ карда мешавад. дар доираи нақша чорабиниҳо вобаста ба татбиқи барномаи экологии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои зебогардонии муҳит аз ҷониби кормандони раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе дар мавзеъҳои гуногуни пойтахт аз ҷумла дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ бо маром давом дорад. бо ҳамин мақсад дар қитъаҳои наздиҳавлигии 10 муассисаи намунавии таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе гулҳои ороишӣ ба монанди бунафш, марворид, карамгул, панҷаи шер ва мехчагули туркӣ шинонида шуд. дар шаҳри Душанбе 10 муассисаи таълимӣ интихоб карда шудааст ва дар ин муассисаҳо чунин қитъаҳои назди мактабӣ намунавӣ шинонда шудааст. гумон мекунам ки дар ҳақиқат ин ташаббус, ин ибтикорот минбаъд низ аз ҷониби масъулини роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ дар шаҳри Душанбе идома меёбад ва ин пеш аз ҳама барои зебопарастии беҳтар намудани ҳолати экологӣ ва пеш аз ҳама татбиқ намудани чунин як барномаҳои давлатии экологӣ аз ҷониби ҳам шаҳрвандон, ҳам аҳолӣ ва ҳам дигар қишрҳои ҷомеа маҳсуб меёбад. бо ташаббуси кумитаи ҳифзи муҳити зисти ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе дар 10 муассисаи таҳсилоти ҳамагонӣ ба миқдори 13000 дона гулҳои ороишӣ шинонида шуд ки аз ин шумора 2740 дона гули бунафш, 2500 дона марворид, карамгул 2750 адад, мехчагули туркӣ 2850 дона ва 2030 дона панҷаи шер мебошад. ибтикори мазкур натиҷа медиҳад ки муҳити зист дилкашу гуворо ва зоҳири пойтахт шаҳри Душанбе боз ҳам зебову диданӣ гардад. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. бо расинаи дигари иттилои тоза ҳамкорани мо шуморо дар нашрҳои минбаъдаи ахбор ошно месозанд. саломат бошед.